Proteklog vikenda igrani su mečevi petog kola Gradske lige Jagodina. Igrane su dva derbija, znači od 4 utakmice 2 su bila derbija za vrh tabele za plasman u Međuopštinsku ligu grupa Sever. Postignuti su sledeći rezultati: Belica Morava 1-2 i Sarina Međa Sloga 4-2. Znači Morava iz Rekince je pobedila Belicu u Belici, a Sarina Međa u Dragocvetu kući Slogu sa 4-2. Bilo je i 4-0 za Sarinu Među. Preostale dve utakmice Gradske lige, domaćin je pobedio Napredak sa 3-1, a Lipar je poražen kući od Crnog Vrha iz Donice sa 1-2. Nakon 5 odigranih kola, 3 ekipe imaju po 12 bodova, Sarina Međa, Morava i Sloga. Po 9 bodova imaju Belica i domaćin, a zatim Crni Vrh 3, Napredak 2 i Lipar minus 1 bod. Znači kažnjen je, Napredak i Lipar su dobili po minus 1 bod, tako da imaju Napredak 2, a Lipar ne 0, nego minus 1 bod. To je znači bila Gradska liga Jagodine i mečevi petog kola, kao i tabela nakon odigranog petog kola. Idemo na Međuopštinsku ligu grupa Sever. Igrani su mečevi 8. kola, u derbiju kola u Trnavi, Trnava Jedinstvo Duboka 0-2. Ne bih nešto posebno htio da pričam o ovoj utakmici, zato što da ne bih bio subjektivan, jer sam predsjednik fudbalskog kluba Jedinstvo iz Duboke, ali mogu slobodno da kažem da su gosti ekipe Jedinstva bili bolji, zasluženo pobedili sa 2-0 ekipu Trnave u Trnavi. U preostalim mečevima Omladinac u Bunaru, GFK Strelište 0-0, Mladost Tečić, Mladost Končarevo 3-2, veliko iznenađenje pobjeda Tečića nad Končarevom, Morava u Ribaru teško pobjeda 1-0 nad Bobovom, Šantrovac Mladi Radnik 3-6, debakl Šantrovca, Mladost Ložane Vinorača 0-3, Sloboda Šuljkovac Šumadinac 1-3, Novi poraz Slobode, Ursula Osonica 4-2 i rekoh već Trnava Jedinstvo u derbiju kola 0-2. Nakon odigranih 8 kola, tabela Međuopštinske lige grupa Sever izgleda ovako. Prva je Morava 22, Mladost Končarevo ima 19, Jedinstvo Duboka 18, Mladi Radnik 16, Trnava, Šumadinac i Šantrovac 15, Vinorača i Ursule po 12, Mladost Ložan ima 10, 9 bodova ima Osonica, po 7 bodova su Bobovo i Mladost Tečić. Na začelju tabele 3 ekipe, Omladinac 5, Sloboda 3 i Gradski fudbalski klub Strelište 1 jedini bod koji je osvojio u ovom proteklom kolu u Bunaru protiv ekipe Omladinca. Idemo dalje. Idemo na drugu grupu Međuopštinske lige. To je, kako se zove, Međuopštinska liga grupa Jug i tamo je, znači na Jugu igrano 8. kolo i u tom 8. kolu Međuopštinske lige grupa Jug su postignuti sledeći rezultati: u Teki Radnički Sinđelić Vojnik 3-3, u Sladaji Javor OFK Dragoševac 7-0, u Crmostenu Beljanica Resavski Despoti 3-1, u Plani Istok 63 Jedinstvo Mijatovac 5-2, u Ostrikovcu Pomoravlje Heroj Vusilovac 5-0, u Dražminovcu Dražminovac Resava 3-1, u Šaldovcu Mladinac 15. avgust 1950. iz Lomnice 1-2 i u Batincu OFK Batinac ISK Izbor 1-1. Nakon odigranog 8. kola, tabela Međuopštinske lige grupa Jug ima sledeći izgled: Radnički Tekija 20 bodova, prvo mesto, drugi Istok 19, a po 18 bodova su 3 ekipe, treći Javor, četvrto Pomoravlje i peta Beljanica sa 18 boda, 16 boda ima 15. avgust 1950 iz Lomnice, Sinđelić 13, Jedinstvo 12, ISK Izvor 10. Po 9 bodova 3 ekipa, OFK Batinac, Resavski Despoti i Dražminovac. Zatim idemo Mladinac Šaludovac 5, OFK Dragoševac 4, na pretposlednjem mestu Heroj Busilovac 3 i Resava iz Bukovca samo jedan jedini osvojeni bod, poslednje 16. mesto. To je znači bila Međuopštinska liga grupa Jug. Idemo na Premijer ligu Pomoravskog okruga ili takozvanu Pomoravsku okružnu ligu. 10. kolo igrano, Rudar Plažane, Kolare 1-2. Moravac Hrušar Juhor 1-6, Borac Bošnjane Napredak 3-2 iznenađenju Bošnjanu, pobjeda Bošnjana nad favoritom iz Drenovca, u Rekovcu Levač Kušiljevo 0-6, u Grabovcu Sinđelić Budućnost Milova 1-2, pobjeda gostiju, u Majiru Partizan Rudar Sremski Rudnik 6-1, u Crkvencu Vinogradar Mladost Bukovče 1-0, na Kolonija Dragocvet 2-1 i u Glogovcu Partizan Glogovac Šumadija Trešnjevica 4-2.
Nakon odigranih 10 kola, tabela Pomoravske okružne lige izgleda ovako. Prvi je Napredak 22 pored poraza, drugi je Sinđelić 20, Partizan Majur ima 19, toliko imaju i Dragocvet, Budućnost Miliva i Juhor Glavinci, 18 ima Kušiljevo, 17 bodova imaju Rudar Sremski Rudnik i Vinogradar Crkvenac, Partizan Glogovac ima 16, toliko ima i Kolonija, zatim Rudar Plažane 12, Mladost Bukovče 11, Šumadija Trešnjevica 11, Borac Bošnjane 9, toliko ima i Kolare, bez bodova na poslednje dva mesta Moravac Krušak, Glebač Rekovac, znači 0 bodova. To su znači bili rezultati 10. kola Pomoravske okružne lige, kao i tabela nakon 10. odigranog kola Pomoravske okružne lige.